Czekaj. Czekaj, dużo mocy. Ова не им е прв. Јас ги учам секој своите работи да си ги остава на своје место. Абе, кого учиш? Сето чутуци. Од едно им гледува, од друго им злегува. Погона мана госпојчана, уместо да стане порано, да доведе некој редко куќава, таја постедно. Не вреди овде да се кажува и зборува. Секој си работи на своја глава. Ако сакаш, купни си одмака и дом. А се добра сите дома, одна војна, одна се расправат, којда во време од далечинското. Некој сака да гледа фудбал, трет сака да слуша музика, четврт сака да гледа турски серии. Чекај, немам Не, го нема. Останав цел ден дома. Аз се така сврзана работа. Кога ќе се причам, кога ќе се пустам. Огледам. Се ме варува. Сигурно е грешка. И ако се јава, јадно извинете е грешка. Ало! Да, јасно.
A? A, za te ti ni vrsti. Kako ste more? Kaj? A, nije sme, dobro. More, kako je sestra, mi zmusite, dobro? A? Če mi spuštiš? A, imaš gosti. E pa do... A? E pa dobro, aj. Zjetno da stragijam, ne? Nemam što da pravi pa zdrc smrc po telefoni, ve. To je dosadno. Ma ne mu po cijeli denovi mu je dosadno, pa. Bude, kaj se obječe, ti ne iz doma, kaj se ovaj zjet mi me završka. Ostanak, ne budok na rabota. Učitam da se da... Deritano zapatemo. More, da se nema govoritbe. Sijače si čakam te? Se naučile otkrije tu pravo okupatilo. Ali ne kako da na rabu tagajne mu. Ej, ti što si okupatilo ti sneguvave? To sam je nečazna rabota. Slušaš? Otvorno mlijeko i mlijeko v okupatiloto. Da ne možem narad sami da se izmijam. Pa će zato tam na rabaku dneš. Ej, što je rabatalo mesto tebe? Deneska ne ti pošila tebe časovite pokasno? Deneska polagam ispit. Odnosno, kolokviju po matematika. Ale koliko kolokviju ima ta tvoja matematika? Odojka polagaš kolokviju po matematika? Koliko godina izgubiš ta tvoja matematika? Ne mnogo, samo 2. A imam drugari što izgubili i po 6. Sad mi ta matematika. A, mole sinko, teško tebe, ama teško i mene. Koliko godini me izgubiš ta tvoja matematika? Amore. I deneska što će praviš? Kaj će odiš? Se reši Što se reši? da odam od crkva. I? I ću odam od crkva, će ja zapalam negorenata sveća i će govaram popot. I? Da mi pet pokojanije. Kako mole, ej! Se u pokoju, a Božja da rabija matematika. Svega tekoga životem življenja mlada ljuda. Ako tako se polagaše, kolokviju me listitu matematika uvarabota. Nema to da raze tu tek, tuku pravovo crkva, sveća da lorakaju, hop, ispitete ću ja položiš. Amore. Sveti Jorija, ti mi pomoži. Da беше ta математика да некоја женска. Кога ќе ја патеше во раце, кога ќе ја станеше скут. Ма нема одраз не пуштиш, а ти бе? Tato. Така и дедо ми Боге ми ви каже. Што ти ми каже? Бе, внучко, за математика не те видува. Ами, Ама математиката да беше некоја женска. Трц! А ти до таа математика? изгубиле години! 2 години! Дај си мори ти наместо прва да станиш. Ладе си ти. Последна стануваш, последна легнуваш. Само ми гледаш некој безбедни серии и сапуни. А не работи телевизор, пусти остане. Ей! Ja ne moram ni priča da si go najdam. Da li imaš nekakav video, no? Da znaš? Teško od tebe ako ne možeš sam da si go najdeš. Amore, ние сме го кrenali носа. Ама чекай, че smo tam jaz drug tepter.
se ova doađa neka čerka ne mogu patiti. Čerko! Stani! Ej, Čerko! Ajde iz nekog reći, pokrene, čas da rabota! Ova nam je s toma hostina da vlezimo kupatilo tamo, prva mi se infinirila. Ovdje će kasno, ja sam sati da rabota. A vreme, iz nekog ajde! Ja stigo krali sam stvarno vreme za okupaciju. To ište možda sve. Vidi ja i ta crtoreška na majke. Če mi kaže da mi ne. Neko se kako mi na svoja kava, da ne vidite kako da ramo sve ganje. Dinar da ostave kruh devaka, sam na pazar si. Fajno, podam čisto malce. Ide za bilam i ne sam Presto si intelikuje. Televizija. Morate znam, ja stigam. I nismo se uspale. Ej, Mori, sme se uspale, a ne sme se usprave. Za receptnica lutica. Tuga je neka, da ćemo najdam. Aha. Aman, Mori, pa ti odmah za luto si se patila. Napravi prvi nešto blago. Tako? Stav ti je šetjela. Ama, stvarno da ne ti je pojeftino slučajno. Čego istudiš? Da se dala i ti. U kontinjer. Bog tebe je da kontinjer, da patilo ili nije kontinjer, što ti se pajde. Aha, dobro. Što? Če dojdeš kaj mene? Aman, svega što baraš ti ideš? Kako Mori da se raspravlja po telefon za receptot? Dobro, ajde, pa si naše ideš. Ajde, čao. Aman, pa i ova,šte se ga mi radi doma, kako je urne bez? Ne sme se raspravljati po telefon, moramo vidjeti doma. Majko, ja se brzo. Sakane, Mori, djerko. Ne priče si ide nekada se brzate. Ajde, zaboravi da ne se ideš ništa za ček. Majko, želučan pokratja. Da se spremam, napadam da se pojdam, da se ništa ne. Aman, ovaj telefon bre. Vodi se ga. Ujel se ga. Alo. Da, jasno. Sestro, vidi si bre. Kako si, Mori? Dobro. Vidi je sve dobro. Evo, tako nis doma. Da. A ne znaš, marko rabota, deca taka djeca. Da. Kako ste vi tamo? Tako. Sestro, uvek ti dojdete na ovaka više? Što? Rednata godina? Ako, će se vidime. Kako? Te spuštiš? Za na rabota si? Dobro, sestro, ajde ti se čujemo večer. Da, i ova sestra mi, barem da pomažeš je tuka. Svega će si dojdem na gost. Gdje si se napiti do kafe? Da si pomogne, tetne malice. A da bre, durivo Australija. Da, Australija. Ja, sirota, ovde. Takva mi bilo se
Ajde, ovo da mi ja do pazara, da zemam nešto. Ja ne zaboravim. Radi odavde. Ima svoja kompanija za nafta, nafteni
kakvo marzenie, kakvo żenienie, kakvi nafteni kompanii, kakva nafta. Tatko, ovo niko ni dojde na večera? Ko ide, čerko? Tatko, ovo je moj dečko. Nije za njega se zaposlahme na fakultet. To je od Libija. Mnogo se bogati. Ima svoja kompanija za nafta, svoj nafteni polinjak. I saka da se oženi za mene? Slušaj, mamučerko. Ako saka site kaj nego nafta da močan, ja za njego ne bedam. Prvo vrijede da se zapatiš. Što mu fali bre? Rogovi, čerko, rogovi, site da ni izruši. Ne sam besno od ovaj sram. Vedno kako karciraš momčevo za Libijan i oko da ne mubija. Ajde, momče, pajča vratana i natvor vednoš. Ja vas kontam ne štem. Kako? Ja vas ne razbiram. Ale si ne razbiraš, ja te razbiram, ajde natvor. Što je bre ova? Razbiram, ne razbiram. Ko je to što razbam, a ko je to što ne razbam? I što da pomagam pre sestro? Dobre, tato, ja zbog donesu dečkovo doma. Da go zapoznat mama i tato. A ti je dvajca cijelo vreme go napreduvaj. Čekaj da vam pružam. Sestro, dačkovo ti je top. Tato, i da ti kažem, mnogo ste bogati. Ima svoja kompanija za nafta, nafteni polinjak. Izgora na to, saka da me zime za žena. A to je odlično, sestro! Sestro, to je bingo, sestro, bingo! A ti bre, tato! A bre, tatko! Ne sme pojćevo tvoje vreme! Koga što bilo sa strojnici! A sjega ako si se sakat bavite! Će si se sjemat! I ova znaj, će si se sakat! Ne, bre, ne! Ti da kažem nešto palti! Kaj ti neći mi kažu vas? Bravo! Ajde, pojďte go tato! Pojďte vam se da si dubate na vodu! Mamu i tato! Samo da znajete! Što da znajme? Ja imam ženska od Ukrajina! Od Ukrajina, ne od Ukrajina! I što mi je Ete така, сестро. Сега ти и твоят либиец ще си отидете дома и ще си живеете с екино. А татко ми, майка ми, сотеге на време, че си се помират от това. Ете, сестро, решен проблем. Браво, брепато, ти си гений. Айде. Мами, бъде, аз не съм снял, будала! Нещо, нещо допълнува ни речия, те отговарят.